Ռեա մլետ էզդի գելեկի դրեժ ու չետն բույե։ Նեջարեք նեդուդու դնավադիրոկա խոդա էզդի բունե փենեբեր։ Լեմբեժն քովան չետնայադա թմե հեբունե քես քու խադի մլետի խոդեր կետնե։ Հեբունե քես քու ռեբերտի էլա աշիրա ու թևայա մլետ կրնե։ Լեմբեժն քունակա հնդը քես բասավանդ կե։ Վան բույարա քու դիրոկե դա կաումինե։ Բոնավ եկի լալուշտիվի դեստ բը պրոջեյեկի նուտ կե, քիժան տեունավ կրն ռեու ռեբեր։ Քիդեր եմ է բասավան շեղսիատապ կն, քո դեմ են բաշխե խադի մլետի խադեր կետնե։ Դնավա դիրոկա շարստանյա էզդիխանա դնյե, սետ սալ ջարեք է խաշմիրեք դեգնե, ու էվժի դբե سر کش و خیرت کش ملت که تشتش ساعت و قوات خود نهفشینه بنا ملت خوا بنا دین و دیانت خوا دکورای دور و زمانا جدل ازدیخانه گلک ملت حز و خیرت کش مرخاص و معقول ازدیا در کتنه ناوید وان ناوا کورای دیرو گدا مایه او با قرنه تی وک لندنه وک میر جعفر حسن آقا شیخ میرزای انقوسی یوسف بگی جانگیر آقا اسماعیل بگ او رخ وان نوا سر رو پل دیروکا ایروین ناو میرزه چولو در جبان Պրոգրամը եկեմին əmidiyari wî kəsib kın kevekyev hemû mecal çekiriye ku em carekî jî dîroka xwe bîrbînin. Behsa wan mêrxasa bikin ku demin başxe bona miletê xwe mêrxastî û hegîtî şer kirine. Helbet programa yekemîn em ê behsa maqûlê qurnabîstiyekî Mirze Çolo bikin. Destpêkê de em hinekî şexsiyetiya wî nas bikin. Mirze Çolo Sloyan ji dayîk bûye sala 1946 Kundez Vartnotsê, Ermenistana Sovyetiye. Malbatekî pir mezin da. Çoloyê Slo û Emîna Memo ne hezarok mezin kirine, 8 kur û qîzek. Ne nêherî demên çetin, Çoloyê Slo 8 kurê xwe dişîne xandina bilind. Rêya xandinê bona Mirze Çolo destpê dibe ji Gundez Vartnotsê, kî derê sala 1954 tê qebûlkirinê mekteba ortê. Sala 1962 piştî xitimkirina mekteba 8 saliyê, Mirze Çolo derbazî bajarê Eçmiadzînê dibe. Ki derêjî 2 sal xandina xwe mekteba bilind da distîne. Piştî çi jî sala 1965 tê qebûlkirinê zanîngeha Rewanê ya malhebûniya gundîtiyê. Kîjan jî pê pêşketinekî mezin xitim dike. Sala 1972 da Mirze Çolo dibne eskeriyê, bajarê Kermençûkê, Ukraynayê. Piştî eskeriyê Mirze Çolo derbazî Xebatê dibe, sovxoza Sernavê Lenin. Ki derê dîsa xebata xwe de gelekî pêş dikeve. Wastên bilinda dixebite. Sala 1991 piştî hewşandina dewleta Şewrê Mirze Çolo tevî malbata xwe wargihastî Rûsyayê, bajarê Moskovê dibe. Em bêjin ku piştî hewşandina dewleta Şewrê kengesînor navbera dewleta vebûn, ce Mirze Çolo fikrek pêşhat ku serêdana Lalişa Nûranî heca êzdiya bike. Em bêjin ku ew net hezarokiyê da cem wî hebûye. Wisa jî xastinekî pêştê ku her re warê kalûbava bibîne. Ji kî derê dema komkujiya ol û netewên kemjimar di İmperiya Osmaniyeyê da miletê êzdî peneber bûbû hatibû Ermenistana îroyîn da cîwar bûbû. Helbet ew netana hêdî hatine serî. Destpêkê da Mirze Çolo berê xwe dide Heca Êzîdxanê, Lalişa Nûranî. û wî demî fikrek pêş tê ku lazim e ziyaret û qob Bonayizin tamamiya dünyayê bêneavakirin. Taybetî wan dewleta da kî derê civaka êzdiya jiyan dike, lazim e qob û ziyaretê wan bêneavakirin. Helbet hîngê hindik kesê bawer kirana ku ew netana dikarin bêne serî. Li sala 2012 cara yekemîn di nava dîroka êzdiyan da qobên êzdî ji derî welata êzdîxanê ya dîrokî hatine avakirin. Sala 2012 Ermenistanê gundê Aknalîçê qoba êzîd hate avakirin. Bûyarekî dîrokî bû û reformekî nû bû di nava dînê êzdiya da. Heta nihîngê em bêjin ku gelek cara kesên başxe xastibûn ku ziyaretên êzdiya qobên êzdiya dewletên cude avakin, lê
رازیبون ج شوداریا روحانی ازیا بلند جلال شنورانی میر ازیا میر تحسین سعید بک رحمتی نستاند بون و جاره یکمین میرزا چلو سلویان دستور دستینه که قبو زیارت نزدی آوا بکه. هم بجن که چاو می بکانی زمان و گوت و رفرمه که نو بود ناو دین ازدیا دا کی جان وکی تفگره کی نو دست بکر تمامیا جواکین ازدیا دا. پشتی چه دولتن باشقه و ساجی ما ارمنستان دا دست بکرن زیارت و قبو نزدی آوا بکن. من خبر جوابك مراتش ولات ارمنستاني قلت ميزا چولو بار رومان وسلو معقول وزيد خاني وقبا سلطان زي وقبا نور الشمس هرف ملك ديوان الولاد ارمنستاني افاكي دبل معقول وزيد خاني جاب خودت به مسکینه دل ازید خانه خوشاکه پشتی و یکی هلبت کار خبات میرزا چلو نهات نسر ختمه. پشتی آواکرنا قبا ازید رخصیارت دست به آواکرنا سیرانگه کر. کی داره هیکل مرخاص نزدیا و دوست نزدیا ارمنیا هات ندانین. کی جانجی بونه کر شهده دیروکا مه. دیروکا هر دو ملتا. پشتی آواکرنا سیرانگن و هیکل کورا جیخا دگرن میرزا چلو شورد که لازم آخا جانگیر آقا که اکسوریه دا، سرگونیه دا امر خادجیانی بو ببینن جنیازوی بینن بر زیارت حد کن تایبتی رخ هیکل جانگیر آقا بونو یکی تاوی نویچر که جانگیر آقا وزیر عارف دچنه روسیه باجر ساراتوه کی درجه جانگیر آقا که لده امر خادجیانی بو لکولین کن و آخا جانگیر آقا لبر زیارت نزدیا دهات کرن. البته او جاری که نشاند که میرزا چلو هاتبو و کی دیرو که ازیان نواب که. خیلی و یکم بجن که بویارن دیروکی بون که انگه سال 2012 پشتی آوا کرنا قبا ازید جاری یکمین دنوا دیرو که ارمنستان از سربخوا شهرداریا روحانی ازدیا به سروریا میر تحسین سعید بک و باوی شیخ سردان ارمنستان کرن. هنگه گلک هفدیتنن تاوی جماعت چه بو ساجی تاوی سیاست مدار و برپرسیارن ملت ارمنی. تایبتی هفدیتنه که دیروکی بو که هنگه سردان گارگیم به برپرسیار دین ارمنیا کرن. خیلی و یکم بجن که پشتی آوا کرنا قبا ازید میرزا چلو بالا خداتینی سرمان پرسا که عید و عرفت نزدین تمامی دنیای به هفرا ببنیگ. و بالا خداتینی که لالشا نورانی حجا ازدیا چه و عید و عرفاتن چه روژه درباست که بساجی دولتن ماین بینه درباست کرن. سوویتیا بری دا گلک کم ما بو عیدا تاوسی ملک بودنه درباست کرن. یعنی جی سر سالا ازدی خانه. بنا چیزی پشتی آوا کرنا قبه شور هاته کرن که او عیدا رخصیارتا هر سال به عشقه کی مزن هیتا هوله کی مزن به درباست کرن. البته ساجی حتان روژه ایرو رخصیارتا او عیدا ته پیروز کرن. پشتی وان گاوا سال 2014 میرزا چلو تاوی دیلیگاسیون کیزدیا و ارمنیا بری خادده واره قالو باوا. جکی داره چاو مدست بیکا پروگرام دا جی کود پاره کی ملت ازیدی جه سرحده وانه سینه که وارن ماین وارگاهاستی ارمنستان ایروین بو. چون گندن خواه گند جانگیر آقا اوصف بک وان مالا کی داره دمه کی پیش دا شورنگله کی گرینگ هات ندانین. و ساجی او رعاوا در باز بون کی داره و کی 3 سال پیش دا ملت ازدی و ارمنی جه کمکوژی روی بون کشت بون ارمنستان ایروین. سر کسی که وک میرزا چلو سلویان نکار بو تاثیر کی مزن نکرا بویارن شنگاله. که سال 2014 مهات باخ قومین. کمکوژی سر شنگال را بو و هزاران ازدی بونه پنه بر. هزاران بونه دیل دست داشت و کشتی و بریندارن ازدیا چه بون. و میرزا چلو تاوی حوالن خواج روسیه بر خدا بر به عراقه که وان پنبره را جارکی بکه. پشتی و یکی که صدان و هزاران ازیدی جه عراق بر خدادان و دروین جه کمکوژه که بین خلاص کرن. او جامرانا بر خدان بر به عراقه. البته او جه نشانیه ربرتیه و معقولتیه بو که وان کسا پیشانی. پشتی سال 2014 که او بیارانا قومین جه میرزا چلو نه تو فکر نو پیش دا هاتن. لازم بو کملت تفگر بکه. بنا چیزی دست به آوا کرنا رخصتنا کر. دست بک بو رخصتنا کنگره ازیا لروسیه
کو رخصتنا یکمین ادناوا دیروک ایزیان روسیای دا کیجان تمام روسیه یعنی رخصتنا کی تمامیا روسیای دا دیاوا کرن پشتی چه آوا کر فوندا ایزیا کیجان دیسا مجال دا کو ایزیدی بکاربن تفهف کمبن ام بیجن کو دما خبات آخا کنگره ایزیا گاوینگلکی گرینگ پیشانین سرفرماندار هزا پاراستنا ایزید خانه برز هیدار ششو برخادار روسیای هفدیتن تاوی ملت و ساجه تاوی سیاست مدارن روسا چه بون هر سال جقازن باشقه ملت تکلیف کرن موسکوه که بکاربن بشوره کی هفرا رونن و برسو پروبلمن ملت شروعه کن هفرا بیشن پشتی آوا کرنا وان رخستنا البت میرزه چولو بالا خدانی سر راگهاندن ایزیا بالکو دیروک مرانیشاند که هما سا بویارن تفگریدای ایزیا تنگو هستن بوناو یکی لازم بو که راگهاندن ایزیا سربخواه به که تفگریدای تو پارتیینی به و بکار به پرسو پروبلم ایزیا سربخواه بلند که بونا چیزی سال 2016 آوا کر لالش تیوی کیجان بوی مجال که ایزیدین تمامیا دنیای هف ببن و البت کازنخواه هف بکن و ساجی پرسو پروبلم ایزیا بلند کن برجی البت زمان ادبیاتی چند و کلتور ایزیا خواهی کن پشتی آوا کرنا رخصتنا و راگاندنا ایزیا و بویرانه که سال 2014 لشنگال قومین جه میرزه چولو نتنو پیش داتینه تایبتی آوا کرنا قبا تاوسی ملیک و هفت میری دیوان لرمنستانه که جنجی دیسا رفرمه کی بچوک تنها دین ایزیا دا گو هست بالکو حتی هنگه قب و زیارت تن دیاری تاوسی ملیک و هفت میری دیوان تنها ایزیا دا تنه بو بونا چه کسین باشقه آخافتنن بوش و بیتال پیش دانین تسپیکی داد گوتن که ایزنینه قب یان زیارت دیاری تاوسی ملیک آوا کن پشت راجی گوتن که او آرخیتکتورا کی جانو کی پیش داتینن نه آرخیتکتورا ایزیایه و گلک آخافتنن بوی رنگی لیم بیجن که آخافتنا نبون نه آستانگی و پروبلم که میرزه چولو نه تاخا پیش بینه البته سال 2016 به وکیلتیا میر تحسین سعید بک شهرداری روحانی ایزدیا بلند باوی شیخ کهوری یکمین یا بنگه قبا تاوسی ملک و هفت میره دیوان حاطه دانین آوا کرنا قبه دست بو که جانجی سال 2019 حاطه سرخط ماخا و جالی شهرداری روحانی ایزدیا بلند حاطه مور کرن میرزه چولو دما وان کارو خبات خواب و سیمبولی که همو کسلی قبول کرن بوناو یکی گلک درجه ملیتی کد قومین میرزه چولو تشکیل کرن هن رخصتن نو نتوی هنجی شخص نزیدی که حاضر خوابینه دبویا را دان پس خبری چاوان نادیا مراد حتی خلات کرن جالیه رخصتن یک نیا نتوا و بو پایلوز عشیتیه دوی دمی دلیگاسیون که ایزیا مزن حاضری خواب رانی بو دوی دلیگاسیون دا ساجی جیخا گرد بو معقول میرزه چولو سال 2019 کنگه قبا تاوسی ملک و هفت میره دیوان حتی مور کرن و وکرن میرزه چولو سلویان سرسحنه آخافتنه کی پیشانی گفت که زیارت پیشکشی توایان ملت خود که پشتی چه کدامک در باز بیم بیجن که میرزه چولو سلویان امر خود جیانی سه ماه مجدار سال 2019 روکا پیروزی سلام ملت ازدیخانه اما قوا حکت چکرنه سر ناوی هفت میره دیوانه و بسر کاریات تاوسی ملک برا پیشکشی جماعت ازدیخانه به ازدیخانه دویجم از فهم دکم دری پیشن شنگال ایران، دانشگاه نورانی، باشه سوریا، باشه روسیا، ارمنستان، گرجستان و اروپا و تمام پوش بری عزیز سرچاهم سرسری من هاتده از عیدا و ایرو جشن عیدا و تمام بمبارک پیروز بکن من مدنا خدای نسبك جاري حزن وشين وقري كتا وناطي وزيد خاني دايك وخشك ما مالا من ديسا قدنا حزد بلي رش بيجاني مقوداي ونبخ
خدا كنج بويا شقوميا قدين خبر وجوابك ايش مراتيش ولاتي ارمنستاني ده بلد بيجين صلاة صالي الدبلي خذ زانبل ما فهم رياس ترقص تري عصباني ويزيد خاني من بيجين ميزاي شولو بابي رومان وسلو الولات غريبان وغربة الولات ألمانيا القصد خانة منشن بلا بيت ديبان وتختورة دويلة مالا من كتيا خوا مرنو نماني ام بجن کو حتانی مرن و چویناوی جی اتفاق بون بالکو هزاران کمیسر هف بون که خاطر خاج میرزه چولو سلویان بخوازن معقول و ربر قرنا 21 افکار و خبات که میرزه چولو سلویان پیشانیه هیده من گله کی درج ام بیر بینن نبينا قبا سلطان زيو وقبا نورا شجر ملك ديواني